Kurumjare, ELITETV ke to paring ne chacharak pa the entrepreneurs ki ani shubu episode ta kasi kuni pujar ni ba guest asi ate kras nate ya na thawai yaw na honari ba Manipur di Manipur ma pan adu Manipur ma pan de India gi wang du da ton ba product me ama food ki product me ama yo honda ngasi aduga ya ni ke ama so koi thawak pidna ngasi adu entrepreneur ma ora kan da sarkar ge thabu haiba netna entrepreneur kay amna hingba ya bage struggle to pa kamai to pa ge pi mo na kamai na horai bank da kamai na loan long hono roda ayaba pirak chubra hoji karam be stage lai rehab du khangna bu da bu ne kore thamjare ba se the entrepreneurs aduna makhoi na hoi wakhalo na ngasi gi sigi stage yo ra kan da lai ba anoba kaya da inspiration ma pina ba kari to honing have du ni so ngasi gi so da ki guest review se ate kana sunate maira put ki adu ba proprietors so ebiribi founders so ebiribi Shubra hanjabamni ite hamra taramok shiri Thank you. Maro ne de ma pigi maira put se sigi Black thing that it is some introduction na to si now kya no kamai to no si amna so in the khangni mi nam tham I give me body hujek so na habi kare hanjabam shubra ko I hanjabam imung da poki bani ko baba hanjabam Gaurchanda Sharma imagi ming na hanjabam ongbi Dhanabati Devi akoi gi ai gi pam hai tare baba gi umsi ka samthong eramom lekai gi le achoba lai le meaning da le bani Baba se education department da sang thabak to ramaga retired hoiraga digin da potha dana leire imadi adum baba gi support da imungi yengjan ko tundana akoi mayam bodum semakpada am chawba contribution imagi sudum lei itina akoi mangani aina kwai ahanni aigi hek mathang da aigi brother huje 76 holidays ena tawribadugi magi adugi founder duni aduga imagi he mathang da Sananda sena ko handicraft sector da actively in thabak tawri magi mathang da leisna sangita ko wi mana nagampal da yum pan bani madi government gi school gi ozani do youngest suna software engineer hai tare masina hojek Hindustan Unilever gi da ko software section da thabak tawra lei bani Bangalore da okay ado ite magi schooling gi live ko adu schooling grai to re adu graduation adu master na grai to re si koi so viewers na khangni ngani madu ta bidu Manipur da pokpani aduna Manipur da dum like ta horai adu bo ping ai dagi hai tare chahi sudana school ka ningbagi keno si tilsa dum leibu male ngada baba na hai chahi sudana school ka pangang ni nang di hedana loan thok poi thok to boy dum mayam gi batung illagam chaning badu aduna koi balwadi angalwadi sida kesam thongi imase mukhasana na toramba balwadi sina ai ahan ba stepping stone hai tare aduna koi ahan bo gi bani adugi hek keno torokpada chahi ama gumba da le na matung sida central school dai class 1 tami class 1 dai tamba kan se chahi taruk su da diya de habe chahi manga complete hoega taruk changa do ne habe se da ai saruk chahi taruk su de hai adana babana ba khoigi yana ba hedana chahi sudodam ne habe ge mai to inchen ki bama to wo matam du da di khoigi museum yamam da ba central school se khoigi no no hobe school so ibagi opportunity phang dane school central school ta makhre Manipur sigi irang se sum kan khalak pa angang ko education da am kan disrupt tor ko do ba am noi ta bam phau ki ba asidi angang sing so na mangani hedana mana school thi ba horok pa akoi se kadai taman se ge hedana the luckily information khak le me hai the banasthali se nupi ge education the free education pi bagi okay as the hakin information da bana kailam banasthali se Rajasthan da leiba Jaipur dagi kara kilometer 70 mu chalaga nupi khak te ge oiba institution ama Gandhian philosophy based over the institution do baba dem amna ka hata nungai bam phauja bam safe ho gene kana pi machane na chahi manga chahi tara da ngari class 5 ta ka da ngari banga nu jam man yumi hadu ko dei ni na safe environment sum chijar ko ada baba da sina kwai phare he na khanja ki ba makha ada ai tom da sum tharam dri ba ta wise magi mama na basing ki macha mana khangna chana ba sigi pau se pi mayam da respond to person du lagi ko first batch ta ko manga ne sakhi bad bana sade se mai to rai tamba ho gi bani adu dei sum tamak paduna ai class adum graduation tamme masters so adum tawre aduga tahi haidi almost tahi 12 years go badai bana sale le rami se dum environment am da aduna ai gi brought up the chauba impact si bana sale gi environment to ne ngala kwai am lai it's very interesting ado lai bosi ngo pandam le class 5 tagi legi ado
ꯑꯗꯨꯒꯤ MSc ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯅꯦ ꯇꯥꯖꯩ ꯏꯆꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ MSc ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯇꯩꯃꯒꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯐꯨꯗꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯔꯥ ꯐꯨꯗ ꯑꯅ ꯀꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯦ ꯃꯩꯔꯥ ꯐꯨꯗ ꯑꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯩꯔꯥꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯞꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ 1990ꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ entrepreneur ꯍꯥꯏꯗ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯔꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯠ ꯑ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕꯁꯤदा ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅꯒ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯗꯒ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯋꯤꯠ ꯑ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯃꯨꯔꯤꯗꯣ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯂꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯪꯉꯛꯈꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯝꯍꯟꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯋꯤꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯝ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯗꯥꯏꯇꯤಷಿಯನ್ꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯃꯛꯏꯗꯣ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯦꯇꯤꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯒꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯗꯥꯏꯇꯤಷꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ICDSꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯃꯗꯔ ꯑꯦꯟड ꯆꯥꯏꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯍꯦꯜꯊꯇ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭रोग्राम ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯖꯣꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯥꯏꯜꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛꯀꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯂꯧꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ 1990ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯕꯕꯥꯗ ꯍꯥꯏ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯇꯜꯂꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯕꯕꯥ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯗꯜꯠ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯕꯕꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯪ NGOꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦ ꯕꯕꯥ ꯑꯩ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯗ CBTC ꯑꯩ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ CBTCꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯦज ꯑ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯏꯃꯜꯇꯦꯅꯤꯌꯁꯂꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯦꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯔ ꯀꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯀꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯟꯗꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯔ ꯐौजी भाई का कार्यक्रम ꯑꯩꯅ ꯆꯍꯤ 3-4 ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯜ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯇꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯏ ꯑꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝꯃꯅꯤ ꯒꯔꯜꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯥꯎꯖꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇꯨꯒ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯐꯪꯉꯤꯕꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯃ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯐꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ NGO ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅꯒ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯗꯥꯏꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯡꯉꯝꯄꯣꯠꯇꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ NGO ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ NGO ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ opportunity ama adum mapanda akhoi leadership development gi aduga fellowship num phangba hawre adana Chennai da tha taruk leirui adude hala aga mu Japan da chahi tha amaga makhai gi training ama mu yaurui adugi du haiba mayam so lema NGO sector sabak tawbagi ne adana ingonda ha NGO gi thabak tawbu se ingonda chuware adagi ate kem yengdare he hoi gi government service la pare tawni ka se ingonda kokte chat kare hai tare adagi amu adai thola matung sida Tangkhul Theological Association
na initiative lauraga DHP hedana development human potential hariba organization to gi ngasai training coordinator gi post ma the kaurakpada among approach kaurakpada I accept awi adu da chahi tara ne thabak suram training institute to as a training coordinator Mera food lacting I said aduna 1990 dagi 2003 bobudi edum NGO sector da hai tare am actively involved aduna mayam na ise gender trainer or the health trainer adagi women empowerment gi process I am involved to ba adagi ekoi gender kano policy ga same da contribution I gedum khara loi adum uramgani sigi post ma tawon leiramgani 2003 si nupi ama na mayum palakanda lak thengnaba challenge ama hai tra okay 2003 sida married life ta sang hai married life te di 1995 te luhonge lati ban lu okay itanu pa se 1997 dai pokre po matung sida pi ngai de dum office na su support to ragai adum office angang support dum chalami mage just I want the support to no bai na just angang ama nupi chama ga loina raga dum chapta man ai na thabak to ga man mi yeng bi ba mai to office ga dum pura chale chahi ani ga surak padai de na dum deke da thamba sometime imai manak te thamba mai to ga yam wana dum manage to hai tare angang sena sum school ga karakpa de mana school halakpa da timing je phara yan ta se morning gi angang gi school je morning hours ka tang oibe da pung 12 mutung da angang se kana yeng ga dun hai question am aduma challenge se sum thengna rakpa angang se jam toy na khalakpa ada sum makano ni huji ki chana bi hai ga dara akogi patriarchal system of sapani na nu padu di thabak tawni sakhani ada responsibility mama da lusina rakpani mama thabak tawira tawroira angang responsibility akoi dum sinaba tawrak pasita ngasai gi mana narak pasi ngo da am nungai taba ma phawe cha se dum toi narak pasida ada ina 2003 sida thabak se koi project loishala koi timing am oi bedu da ma pacha na sab to ko pane okay ai design tawe tawakan sida tawre haidana su tumina leibadi yade habaduma kaina da ingon da sai financial adum he khobudai hai ke bodo he khobudai gi tabu sen tawra lakoni ai ngamna sam tala lakoni isagi kharcha han sing da nga ba mi ngon da nga ba de nganing da ba mi mo oi aduna nupi sing da su adum bi adugi education da nupi ra lakoni se adi financial independence nupi amagi empowerment process da yam chawba step amani habase ma edum hana de gi dum hai ra la edu tawra dum lakoni aduna si practice am ta honing ba pot am oi ba ada ai isa ma practice to na mi ngonda motivate to bunga mo sing potsna aduna ai isa dum practice to daga lakke habe pose daina tok tho oga su tumina de lei roi habe se dem ho gre aduna kamaina housige have question done matam da haidi ai to kum matam dai kari to gode ge hana plan to ga hobde o gi de ha dum ai gi requirement nei to ki ba de tabakti sum fama consider khale adagi ina sidi organization ama hauraga skill training hobasi daka odong male non organization ho action for community transformation Manipur and tholaga ACTM hedan organization ama khoi lekai gi nupam chan pim cha mayam se ga tawraga organization mai howe register tawre mayam sai gi mayam sina dum adugi organization dugi dum khoi executive member oidana register tawraga thaba ho pamne aduga sai gi government gi leriba institution mayam se da khoi na dum approach tawraga a training program khar sinje ga da mo support am tawbi rei SI na matam do huti MSME DI hai matam SI hara me mo support tawbi rei SIDB na dum support tawbi rei the government gi body na dum support tawbi rei even NGO sing na dum approach ro in training adum ho skill training da focus ro number haidi youth sing se kamaina my self sustain oigada ge habi government service ngai dana kamaina hingjana ba kai ke lambi singjan be yage habi opportunity mal ut ho pane aduga market ki linkage ma kamaina se makadage and exhibition kamai yaugani nangi poto kamaina mi mon utkani pose saru raga na taga semu raga lebi na bale jagadi survive to bunga moi dene ba na marketing se kamai to gate ge have gi sim ka am kana changjale sigi meantime smai to ringai marak sida aingon da su ngasai gi ka ha tare kanu maka tawning ba ma personal level da tawning ba phawrak ko da food processing gi training ama sele tha amagi 30 days gi da haide bodo SI ga the MSME DI hai se ga type to ga singi bani than mai course da taseng na di open in tham gi bani pi khate singi bade na te adu processing hai ba kanuma acha thak se ba gi happen ni pi ne interest lo bu dong to numit matam da 30 seats da out of 30 28 nupi oi nupa ani khatang yawa da ma khoi sing do training loiba numit se da ena lauto e mayam da khoi de sig training se loiraga tumina lai thokum se
अनंबर ममांग तौगिबा EDP मैम से ट्रेनिंग से लोरे लोरे मैम से तुम लगी थब अमता तौदे अईदी अदुमाइंदी पामदे थबक तौनिंगे आई इसामक होगेना खल्ले नखोय मैम मरक्तगी अईगा थबक सुनिंगबा नतगा अईगा थबक तौनिंगबा लेरगदी लाओ हाइबदे द आउट ऑफ दोस 30 मोय अहुम ख हलके वे मनाक्सदा तसेना मोय अहुम हला अमदगदे आई तोमदा तौरगा इनौ नो मी अमो सेमगदोबने अदो मोखोय अहुम लाखिबदो एंगोदे अपॉर्चुनिटी मो ओइखरे हाइदे ऑलरेडी ट्रेन तौबा अंगांग अहुम का इमनाक्ता लाखिबा हाइबसे अदो यम नोकनिंगबा मना काइमता स्पेस लेबा नते गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अमा फंगबसु नते अदुगा कोई इंडस्ट्रियल सेटअप अम लेबसु नते मशीनरी अम लेबसु नते बट फूड प्रोसेसिंग हाइबसिददी अनंबा सुमेंबियो इंडस्ट्रियल लेवल द लेबा मैम से अखोय युम द सिनरीबा मशीन दुगी लार्जर कनो दुने हातार मागे कनो मशीन की साइज मसे हेंगलपो वादने बा साइज हेंगलपो वानी प्रोडक्शन हेंगलपो वादने बा द स्मॉल वर्जन देखो चाकुम दरे लेबा हाक्तने अदना चाकुम सिदे दम होबी आई है बसे गोंदा दम क्लिक तौखरे दि बोतम अदना को चाकुम दे होसी सेने अयुकी हाइदि मोइना लाखोस नंबर पुंग मापन मखै तारा लाकदोइने अयु हे याहोरगा लापन नते अयुकी चाइनांग से लोय खकान दे दम फ्री रे चाक किचन दा अदुकी किचन स्पेस तो इन इंडस्ट्री की ट्रायल सेट होगी बने कदी पोसिना चटकदगे हाबदो ट्रेनिंग मरक तकोना तंबा पोट मैम दुदगे कोइना हुजी हुजी फंगबा हैरा मैम सिदगी करी साबे या गे बसे न फर्स्ट डे दुदा मोइना मैडम आई कोइ लाए मैडम ना थबक तोबा हैना हाइबा मन निबिसदा याम फरे नोइ लागदी अदो आई हैगदि अमता लैते कई कनो सादोइसे आई दिसे लुपा चाम से पूरा सा अनकदा बाजार दा कई फंगी येमुसु सिने ओके इंधमदा गी मतम को जनवरी गी मतम गो बदुदा कथिन देगे म हेक्रू ले लापने अदु हेक्रू दुदे होदोकी बने आइगे लुपा चाम हेक्रू न होदोकी बने ने मेरा गी वादी हे हाई रिसे कोइना अदु हेक्रू दुदगी कोई फर्स्ट ट्रायल हाइ तारे हेक्रू से कोइना कई गी मक तौरिनो हाइ मतम सिदा मैम फरे लोन खांगी दुगा ऑलरेडी मार्केट तसु तुम मतम दुदा खर खर लेनमे मपानदगी लाकपा हेक्रू की पैकेट लुपा लुपा की पैकेट गसे तुम योन बदम होरमे अदुना अखोई की मणिपुर द फंगी बा हेक्रू सिना होइना रिप्लेस तौरगा मैम पांगदो पोचे कई साबे आगे हाबदो दे होगिबने मतम कोई लुपा की पैकेट ने कोई योलमेसे जिकी इसमेना कोई पैकेट अचौबगा सेमदना दे लेवल गा फजना हापगा योंबा नते चम चम लुपा लुपा पैकेट का सेमगा अदुम योलुबा खत लेवल गा याव कोनते मतम हालगा योंबिदोने यादि पोत पुथोपो होसे हाबद पैसा लानबा होसे हाबने यामबा याम दुन तोंगानबा मने मार्केट एंटर तोबदोने अखोई से पोत साबा हो रे हाबदो खंगनबदोने अदुबु नम नुसीबा मगा थाजबा मगा हाइगा तारे को लेकाई की मैम से नाम सपोर्टिव ओइबदो लेकाई की दुकान सिंगसे नाइना थमुबो दुकान मैम दुना लौबी होरे अदुगा नोंगान बै नंगाइदना इवनिंग दगी ऑर्डर से खर हेन लाको होबने को एनकरेजमेंट ने दो अद मोइना का ऑर्डर तो बसे एडवांस का पिसल लगतना हयेंग दी पैकेट तारा पोरो का ngasi पैकेट अनि थमबदो हयेंग तारा पिरो को का हाय पोरे ना पैसा का को एडवांस लो हय जे खरे के लोसन बने अदमाइन तौदना लुपा चामदगी चनी चनी दगी चहुम चहुम दगी लिस कनो चंगा का लिसिंग योगी से खंगौदरे लिसिंग दगी था मगे खोगी टारगेट का थंब होरकपने हेक्रू खक्तना सु मु खोगी नुंगायरक्तबा हाइदा पेलक्तबा के वैरायटी खरगा पुथोनिबा हेक्रू दगी हेक्रू असिनबा सॉल्टी तौरंबदगी अथुंबा हापचले दगी चटनी टाइप ता सेमे अचार खोगी थावगा मसाला यावबा अचार सेमे अदे मतम दु अते ते चोरफुन फंगमे दुम चोरफुन से सेम होरे हेक्टुप सेमे अदे हैनजोम फंगमे दुम हैनजोम सेमे हैमांग फंगे हैमांग दे से मै अफंग अफंग हाई से कोने लौरगा ट्रायल प्लस मार्केट थादोपदा चट पोत फोकस हो होरपने स्पाइसुम तौरपसेना हुजिक्ति चाही कुनिथोय सुगरे खंगौदे चाही कुनिथोय सिदा नोमगिल पचाम चनी ता लिसिंग योलंबदो हुजि नोमगी टाके का थम होरे ने कोइ तौरिसे नोमदं सिल पलाम यो दे दे गान टाके थम इने अदा मैमना नंग पलाम योलदि याम तोंगमली का खलेबा इट्स नॉट अखोइना पोट अमगी प्राइस अमा सेम कांसिदा आइगी वर्कर्स मैम की द बेयादे अदगी मो चंगिबा अदो चंगिबा पोचै मैम दि पैसा चंगिनी मार्केटिंग चैनल अमा प्रमोशन दे पैसा चंगिनी पैकेजिंग दे पैसा चंगिनी अदु मतगसो मो ऑफ सीजन स्टॉक हाबम सुदा का अतो मो पैसा से कोइ खुत्त लेबे नते हेबा तसे न हारगदी मथंगी सीजन लाकदु सीजन दुगी अमु स्टॉक तौरिनेबा हुजिक ममांगी थादा बाजार दा उमुरो याम उरमबदो हुजि उमुरो उद्रबने अदु बो कोइ चाहि चुप योंदोइने अदन उमुरो को स्टॉक मतलब दा उमुरो कम कान तौगनी हेक्रू फंगे दा हेक्रू कम कान स्टॉक तौगनी हुजि बाजार दा हैनो उरमरोय बट अकोइ दे हैनो योली कहिनो मतलब दो को स्टॉक तौरिने
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦ ꯏꯌꯔ ꯔꯥꯎꯟ ꯖ ꯀꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯁꯦ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯝ ꯇꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯣ ꯏꯅꯐ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯥꯟꯇꯨꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯟꯅꯗꯗꯅ ꯏꯄꯥꯝꯂꯣꯝꯗ ꯕꯕꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯕꯥ ꯂꯝ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯈꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗꯒ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯔꯛꯁꯣꯞ ꯁꯥꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯀꯜ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯌꯦꯅꯥꯎꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅꯔꯛꯇꯗꯅ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯝ ꯂꯧꯔꯤꯅꯤ ꯐꯥꯔꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯝ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯁꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯨꯔꯥꯎꯄꯣꯛꯄꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯁꯦꯠ 3 ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ maximum production ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯐ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭रिꯌꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯋꯔꯛꯁꯣꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯦꯗ ꯋꯔꯛꯁꯣꯞꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯖꯁ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯔꯤꯁꯦ ꯔꯦꯟꯠ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯏꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯗꯤ ꯆꯥꯔꯖꯦꯁꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯃꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭रिꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯣ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯨꯅꯒ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯣꯀꯣ ꯋꯔꯛꯁꯣꯞꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ 5 ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ 10 ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯈꯜꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟꯁꯟ ꯇꯝ ꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯏꯇꯩꯃꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯕꯦꯡꯛꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯣꯏ ꯂꯨꯄꯥ 100ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯝꯕꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯕꯦꯡꯛ ꯈꯔ ꯐꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯕꯦꯡꯛꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯊꯦꯡꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃꯛꯇꯕꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯏꯗꯕꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯏꯇꯩꯃꯒꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ तसेंना अखोई तंबीबा मतमददी फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग का तौबा EDP का तौबददी बैंक तगी अप्रोच तौरगा पैसा लौबा याय हैबसे याम फजना ताकपिरमे होइदा प्लस गवर्नमेंट की लेबा स्कीम मैम से करम करम स्कीम लई कैसे चंगजलुरकांददी न प्रोसेस हम सांगना चंगबा अदुगा अखोइदा यामना का हेतारे लाइहनदबा पोटम ओइहले अदुगा अखोइसे बिजनेस बैकग्राउंड दे लापसु नते अदुगा पैसा का याम लेरा खुद पैसा का याम पायरगा थबा होगिबसु ओइदबा आई हस्बैंड सर्विस तरी ले हारगसु मंगोंदा गसाइगे बिजनेस है पोसे अंडरस्टैंड तौदबा मी अमने अदुना अइनगा लोन लौगे हाबदा माना गारंटर गा ओबियो हाबदा यारक्तबा मी अमखकनी अप्रो सपोर्ट तौबलत तौदे हाबगी नतना हाइदि पोट अंडरस्टैंड तौदबगी ने बसिगे इंपोर्टेंस का दाइदनो खंगदबगी नि हाइतारे गारंटर दी ओइरो नंग नंगमनबा तौजो हाइना इंथोरकने अदुगा अखोइगी बाबासु मतम तो रिटायर तौरे इन हो मतम 2003 दे बाबा रिटायर तौरे अदु बाबानसु ओबे यादबा कनादा हाइसिगे न सिम तौसिदा खरा लूना थोए हाइतारे गारंटर ओबिनबसे अहानबददी ऐसे गारंटर का थीदना अदुम प्राइवेट बैंक तदी अइना एनजीओ सेक्टर द कुइना तौरंबनिना अनंबा एनजीओ की लेवल दगी माइक्रो फाइनेंस का लोई तौरमे मुनिसु करगा मसा खंगबिबो ओइबगी हाइतारे नंगा तौबबु हाइना तौरगा कयम पामिनो काइन तौरगा हानबगी पॉलिसिंग तारा खतगा पियु हाबदम लाइन पि हाइतारे मन तौबिरे अखोगी थबक तो येंगा आइगे मार्केट विजिबिलिटी दु उबो हौरे ले दुकान दा कदा पोत तंबो उरपदुदा या लिसिंग तारा सना हौरो सी शेक सिंबगा जुम एनहेंस तौसी हेदना लिसिंग तारा दे लिसिंग यांखै उं पिरे यांखै दे लपा लामगा पिरे अदुगे माइन तौरगा प्राइवेट बैंक ना माइक्रो फाइनेंस सपोर्ट तो बने सिगी मरक सिदा ट्रांजैक्शन दी बैंकिंग हाइसे कोइगे कमर्शियल अकाउंट हांगो हायरे करेंट अकाउंट आई हांगे दम हाइदा बिजनेस कनोनी ना हाइदना प्रोप्राइटरशिप तो तौरे अगी उद्यम रजिस्ट्रेशन हुजिक्ति मतम उद्योग आधार हायरा मे हुजिक्ति उद्यम हायरे उद्योग आधार लेरे की अदगी इंडस्ट्री दगी रजिस्टर तौदना कोइगे सेटअप यानबगी सर्टिफिकेट का पाइदना तौरे हारिबदुगी मिंगदा दम आई बैंक अकाउंट हांगेनी आई ट्रांजैक्शन सानरेनी ट्रांजैक्शन फने हम सानरगसु मुइदा पेन द बोय बैंक तदी कइगिनोइदा
बैंक अचौब सिंह हुई मोइन तौर बाजार एरिया हांग बैंक सिंह दुकान मैम की चाउ चाउ पैसा से ट्रांजेक्शन तौबदो उरपनी अखोना नोम की लुपा 10,000 हापद मोदी कसूँ मम्मी थनब ओइदे अस नुपीना तौबबु हाइबगी कनोमा मोइसु ओइ एना पर्सनली चलगा इवन बैंक की कनोदा मैनेजर दगा चलगा वारी सारुबदा आइसा स्माइ हौगिबनी स्माइ तौगे तौरी अदुगा पैसा सपोर्ट पामे हन हाइबदा मोइना काम सपोर्ट तौनिंगदबगी ai ko do adiam pik pwede ko pide ka hara pagumba ada mai tawro pose ai pare adu dei lowo sine so mai tawro ga dum private bank tege tum manage tawro ga lapane I want the first approach bank tege lake basi sidbi dege kara maine lake ha bada nupi entrepreneur support to scheme ma khag lako 2 lakhs hogi machine lebegi dum support to bogi dum scheme ma lai ada moina hai ma kana manam pambra hai na sidbi gaiga khबर relation am lena misina matam da ai association of food scientists and technologists AFST executive member oire mukoi ga sidbi ga type to hoi training me am sille dum ai kano ke mera tong na atai sector kano da training kano se program se dum involve to ga dum lei aduna moina sum sakhang bo oire plus even ACTM hai organization in how to me hai ba dusu adu za koina training adum sin gi ba lei sidbi ga type to ga moina sum sakhang bo oiba ga ai tawri thabak to moina sum penja ba hai tare aduna taw ha bu ubagi moina madam sana machine lebi gi tamak sum program ma lai women entrepreneur support to bagi madam logera approach so bus ai taw ge ne han adu bo pang ba hai ga dara haitri ba hai ga dara kadai de invest go tinu khangdaba na mayam gi influence di engoda hairi se as nangi pose am haure packaging bhajara di sene moi hai se ko packaging kham phajal laga di ada packaging se di magi label do na phajan ga doini kokta do na phajan ga doini adu direct packing machine se da igi pose halu raga di adu gi label number da adu gi wrapping papers and number da paisa am changane ha adu gi andaz tem le bejana te aduna can say hai tara direct packing machine hana lei thob ne pala ani sen adu chalaina hona engon the p gi engon the lei gi pressure me am do I kona realize da we lawro matung se da do kanthi jaw ba hai ga tara ise dum tawgen ning ra ga de dum pu bra lang bra ing ma to bu do ko mai to ra ga pesa se pu bra lang ba to ra ga ing ngam no rapper nam na ko ta to di to gi adu bu kona realize da we ai gi product line ama khatan natte every product line gi rappers mam tonga nam ga dong ne have do na product line ama khaki dam tai na lupa lakh ani spend to machine dal pa lakh ani ama rappers lupa lakh ani ama lakh mari ade extra already lupa lakh ani ma spend to ne ba ai product line do tara mu tu na ma adi ai lakun pai de ya di ade lakun du matam da leben na te ngon adu adom da invest to ga son da pot du sa ba ya roi de ne adu ma adu khalla kan da ina machine se dum tam se na ga du da gi pesa tana bagi di oi hidre adu engon da lesson piba ngamba wa engon da pokta am piba ngamba machine am di oi hidre adu engon da ga sai realization la ko da machine am leiba kan da na khalla le ga no ne ha base second machine ina lei hi base kaino ni drying machine kaino da aina sari pot de number candies gumba hayakang base number sari pickle budi nusada phau da su yai akhada processor ga dum aina preserve to banga me yam kana soi ki busu oi dinga si bo da ina saba pickle me am san ka successfully dum launch to banga me duga complaint ham kan leite candies se da live kan complaints na sai kang dra kan da koina packing to raga fermentation thokpa to fungus la ko sam to aduna si properly kanghan ba ma change ha ba nong ta da ba matam da budi nuksha da phau bu dum yarame matam ma da hujik no volume do chawra amne nuksha gi space am da ka le adu later kan da di ya da adu di drying machine am da ka le ha drying machine se lai ro de mo aduna ai second lesson ne drying machine se lai ro de adu yum da thamba drying machine da ko na phase 3 phase gi electric connection low do ne ba yum gi single phase ne dan and 3 phase du ge adu gi transformer khenna bhona da changa do pesa du ma adu di khalu dre machine ka ta khalle bai lai ro kan se adu ga machine do single phase on tho ga mu pan la ga so yam toina fluctuate to bodo na toi chak pi sem na tawe da koi machine matam du da chalai ba ka ta ne hai se machine se bai ban te anga so ni pim chang ha ni na mai ge se pai ba ki ba anga ha ne ba tawram se gas a chobo porak pa da bang to ba da pa che me am ne me am de digam ti kiram me moi sing de ka hudi pudi moi da ai chang da su ya re moi loi taw handle taw मतलब दुगी हौर पदा कोइना थेनगे बे मैम से असम तम तम सम थबक से तौर कांदा जे कन हाय तारे कोई लेसन मैम लर्न तो कैन द सिगी पोची फूड प्रोसेसिंग द
ड्राइंग सेक्टर कैंडी सेंबगी सेक्टर से कनाम तौरमदब हान खरा ममांग द हान तौरम बखल लेरगदी कनाम द एडवाइस लौरम बसु याबने अदुना ngasai कनाम तौरमदब ओइबने इन हान बोइगिबनिना अना तौखिबा अना लर्न तौखिबा लेसन दुने इन मयाम द शेयर तौरिसे हजे कइनो हाबसे को सिमाइ कइमाइ तौगदोइनो मशीन सिलेक्शन से करम मशीन सेलेक्ट तौगदोइनो करम बना क्वाइ चानागदेगे अखोइद चाना पोसेन कइनो काइने मयाम द ताक्सरिसे को अदुना स्वाइन तौर लापसे दगिदी आइगी प्रोडक्ट सी मार्केट खरा हेन उबो होरे एग्जिबिशन द पार्टिसिपेट तौबसे मयाम द अप्रिशिएट तौबो होरे अदुगा डिमांड से सुमसु हेंगले दगी अनमबमु कोनमु ज्ञान तारे इसेना आइगी पोसी स्वाइद लेजी हैबोनी मपान द सप आंगांग सेन अनम पुबोयम अइना सु हेक हौगु मतमदा अइगोंदा ngसाइगी यामना फाइटिंग स्पिरिट अमा गलोइना ना ए तौनिंगसे मोरेगे चापोसे पट्टे हाबेगस मयाम चारिसे कइगिनो से बेगोन अदुना अदुगी अल्टरनेटिव एक पुथोप याब्रा हाबसे हौबदगी मै कोकता लेखरबा पोना मखंगने अदुना अइना होनब मतमदसु कैंडीज हेने पुथोप मतमसे दा कैंडी की इन्फ्लुएंसी कोई थाईलैंड लोमदगी लाकपा हई अथुंबसे सिगी पोसे इंगोंदा इन्फ्लुएंस हो इवन मोरेगे चापोसे सु याम मानब पोना मखंगने दिसी हई से शुगर द प्रोसेस होगा ड्राइड आइटम ने हाबमा अदुगा इंडियन मार्केट ऑलरेडी लेरिसेना कोगी मुरब्बा हैना मोना हई सी चीनी महीदा लोलगा तिंगबा थंबसे सिगी पोसे ने अदुगा कंगहल कांददी कैंडी ओंदोइने कोई मेटेगी दा हारगना हैंगान कोई सो हान तमाम तौरम द बनते अहन सिंगना चीनी दा चुही दा थोंगा कोई न लोंझल कांदा नंझल कांदा थंबा कोई उशोप ता हापा हई थोंबदुदी महीना लांबने कुइन थबा यादे अदुबु नंझल कांददी मा कुइन थबा यादोइनेबा अदुगा तसेना कंगना थमगे हारगना कंगहल कांददी मु चाही अम तुम थम यादोइनेबा अदुगी प्रोसेस सुम ने कोइना आइना सुम तौजरे इसे सु एना कैंडीज हैना पुथोरे इसे मणिपुर द फंगिबा हई मैम से कोइना कैंडीड फॉर्म द कमाइना प्रिजर्व तो यागदगे हाबदो तम तम इंट्रोड्यूस होगनेबा मैम से हम पाम्बो ओरपा अदुगा मार्केट तसु कोइगी अनोबा प्रोडक्ट ओइनासु हौगिबनी मतमदो इंडियन मार्केट द इंडियन प्रोडक्ट अदुगी पोतो क्या लेनमदे तसेना हागे कोइना कैंडीड ते अनबा थाईलैंड नमदगी लापा तक मोरे नमदे लापसिने कोना लाके बने इंडियन मार्केट लाई होजुकसु इंडियन मार्केट अनबा कैंडी योलिसि मपांदे लापन अनबा इंडिया द साब क्या ओइदि अदा मयाम ददी ngसागी मेरागी कैंडी से इना दिल्ली द पुबदा और मोबे मार्केट का योन मतमदा और इवन गुवाहाटी बौदा या पोइन या पाम पोन ओइहिब याम नौनसु ओइरे मोइदा अदुगा ngसागी टेस्ट अखोइना स्वागी लोकल टेस्ट का चानाबा पोर द मोइनस मसक खंग भाई ओइ मपांदे लाप हाई द कोइन मसक खंग द भाई मयाम सु यावरि अदु अखोइ द साइ अवेलेबल ओइदा अखोइ तौरिसेना अखोइगी मांगद उरिबा अखोइ मिन उरिबा अखोइ मसक खंग भाई दुना सेमजबने अदुना पेरेंट्स सिंग सम थाजब ओइबा सिगी मयाम से मरत ख्वाइदगी हेन थाजरि हाइक्रू से ने मुरब्बा अखोइगी इंडिया की अते मफम द सारिबा मुरब्बा सेना हाइक्रू अचोबुदुना साबन मोइ सारि से अखोइ गुलागा माला मोइ पुथोरि से अखोइगी नम लोकल हाइक्रू सेना साब से अखोइगी सिगी टेस्ट सेना कन सेंतक हेना तारगा हेना हावबोय अमदुगा येंगनम कांदा अखोइगी सेना हावबे हेले अदना अखोइगी पेरेंट्स सिंग सम पामे मसास ने पिजबदा मोइ द कीदबम सु फावरे अदो अखोइना सु थंबा याबगी पोटमका अंगांग ना अचापो थारो है मतमदा हॉस्टल लेबा अंगांग से अचापो चानिंगे अचापो थारो युंगे अचापो थारो हाबदा मोइ द ngसागी चॉइस अमा फंग्रेदना हानदी मोरे चापो खतने कोने सम पान तमक मतमदा अइनगा बनसली द लाइक कम तमिंगदा कोइ इमानबी सिंगती माइ मोइ मामा सिंगसेना अचार से सारा सारा याम थारे दगी कोगी खुद का चाबे अब मटरी गुंबा अदगी कता निमकी गुंबा से मोइ याम सारा थारे एब कोइ माउदे दु हैबा जानते अचार से कोई कनो नते कोई कल्चर नते कोई पार्ट ऑफ कनो नते ट्रेडिशन नते बा कोई फ्रेश चाबंग हाक्तने अदुना स्वाइदगी थारो हाय गदि ngari नत्रगा कनो नतना सुबुं थानिंगाय ले रेहन थानिंगाय ले पोंते बा अदुना मोरेगे चापोसे थारकोसे सिगी सु अल्टरनेटिव हम ओइ घरे न पेरेंट्स सिंग सम अप्रिशिएट तोबो मो ओइ घरे अदुना मयाम सिना सपोर्ट तोबोगी दमक तो संग सि मेरा हिंबंग बिने हाइजा तारे अदुगा कनो नि अखोगी सिदा पॉसिबिलिटी अमा याम चावबा इना कनो उजगी बसेना मणिपुर से एनी इंडस्ट्री में तौगे हारगदी रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी से नखन याम फोकस तौबदे से अदा हाइरा दि मरांग काइन लै मणिपुर से उदिकसु मेरा कना पाइबा ngam बनते मणिपुर द फंगिबा हई मैम से येंगुरगदी अदुना ने कोइना मेरा कतना तौरगा ऑप्शन गे हाबगे वखन से हानदी सु लेते अदुना ट्रेनिंग लेपतना कोइन ट्रेनिंग पिजरी से ngasi bobo da मेरा ना पीरी से ऑलमोस्ट अखोइदा रजिस्टर तौरगा ऑलरेडी लेबसे 20000 के अब कोइ ट्रेनिंग पी गरे मियोय लिसिंग कुन के मथक ट्रेनिंग पी खरबनी सिगी मरक से ऑलरेडी रजिस्टर तौरगा हाय तारे को थबक ओइना
पाइखलिसे दुम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दा नुपी रजिस्टर तो बसे 2000 above लई मणिपुर दो ओके ओके अदना युमथोंग खुदिगी नुपी सिंगना अचार साबा हौरइसे याम याम नुंगाइबा कनो मखने रेस्पॉन्स अमा खने होजिक सुम उबिरम गने बाजार दा मतम अमदा दुकान खुदिगी मोरी चापोन पेक थाल मदो जिति क्या उद्रबने कोई locally made product sunupina magi self guma sagera individuals sagera ma masa masa gi minga tholaga puthora imyam se sigine kana basina koi sari ba mido kata na te yeng biyo boko imung manungi income da kana re koi angang sing da afaba makhal ki da koi pizaba ngame plus ching da lai ba koi chin housing koi ga di relation he na phagala ka doine moi ga koi ga business skill link kam hek lai di ki di relation je kai roi doine ba country mo ga relation to business ki keno da model da hakta ne ba admai to dana chinga tamga nushina se haraga di sigi business skill link kam hek lai di ki de dum phadoine ba aduna ching da phangi ba hai myam se lebi na bagi moi market am lai ra mo soi dana koi da to hona ra ka doine ba aduna ngasi di koi na hoji season ba hai myam sa na ba ching de la pong hakta ni aduga na koi gi relation phajaba khona sagal ni aduga moi gi su hingjana ba lambi madum oire aduga ching da hauba hai gi product ama haidi lebi na bum leira banina ching da hori u ju yang thalori de ne ba aduna forest department se am chabu contribution ama hai tare ko adum piba gi model mo ne sum lobi be ya aduna su koina bandhan gi project to matam da su koina mairana initiative lauraga training me ama mo gi self group sing da pizza gi bani hujik su bandhan gi product me am da 50% di koina maira gi product sing manaba product dum putho i bani to koina training pizza gi me am du gi kai ha tare result hai tare aduna department ko di magi hujik matam amada 2003 gi mamang da to training ga adi matung da to training da mamang da to training da di koi fruit juice saba gumba kamai preserve to de haba dagi tomato sauce saba jam saba de ne kya tambiram de adi matung taba la ko training da di candy kamai sagani achar kamai sagani adagi koi fruit leather kamai sagani ka no product me am lakwa hori base sigi su hade ngasagi food processing ki training da anoba product kare introduce to dakar oi habe to ko the creativity kamai lahan ga dege kai do sum haurai se am nungai bam phauje ingonda matam tu aina to jaram struggle tongan bam khakni hujikta ngang da se creative ideas me am thola ka no product me am ma food line da thola ise ingonda am nungai bam phauje ha ta okay ta ba hum thambi da du hajik se koi mera food ki oin hai tare ko product se magi variety hai tare ko makal hajik candy siam popular na pam le maru na hikru gi kari product sing se puthok piri hajik makal varieties candy da ko na putoi se 15 makan okay 15 ko makan tara manga ko koi putoi haida akang ba da hai tare aduga achar ko kano da thau da spice hapaga ko preserve to bose is the another 15 namaga putoi ko na sai za umorok da variety ahum leire soygungi leire mushroom leire garlic leire mixed vegetable leire fruits me am bisum leire to even chicken fish ngari ana ko na makan khar puthok na ta hona je mayam gi public ki demand hai tare natra koi customers sing ki demand su esi mag hapsan bi radi simag puthok bi de koi sim pa me kai hai ba ko adu maga moina suggestion pe pa koi sum try tawraga puthok che aduna agi project keno khatana tana just processing kana tana R&D unit amsu thamjare koina angang sing koi food technology ga tamuba food processing da training ga mapanda gi tamaga lakpa khara expertise leiba angang sing koina dum employ to zaraga koi da dum just trial khatung to honba poche anu bakari puthok pe ai kan launch to be ai mayan pamod cha market da ka da chaloi dra ha be trial to na be koina R&D unit am samjare hojikte moidam to honjare duna dum chai kanu khodingi tha khudingi hai tare ko product amma na tra ani puthok na bon honajare chuma le adu mathak ta koina hoji tawri se kano dasu bakery section se pura ko ki bread ban sa ke habatina ta ko ko ki manipur da phangi ba raw materials na kari product na sembe ya ke habido sai za ine am tawni ba cookies me am tawni cookies kai gi no habida mapan da gi koina artisanal cookies and phajaba am tang lai ba cookies me am se the natural fruits insert to raga semba cookies me am khan me am lai ko si po so tawni ba ine kai da ha puto pa se pineapple cookies ne mayam na yam phajana pamna sare adu gi potuma adu gi same line to the manipur da phamba da hoji strawberry am thana ba hore strawberry chakhare se ko gi mullaga sitta da na yon bangam da na thol ko mayam yaw gare adu da ko ne strawberry ga ko ne preserve to horaga matam ma ge fruit da ko gi ka no da hapaga semak pa cookies gum ba ko da ki ching da hoji phangi ba ka no se kiwi se am unique hoina mayam se am pam ne
kiwi ki cookies se ko in mind fruit cookies mein se mind to jam da su just market mein am use mixed fruit atraga mango ka no na ko ge pineapple in ubu da kitang anoba khal gi jam khara ko puthok pa yabra haidana even healthy jam hai tare hojik se fruit se jam si chadi chaning ba aduga chini chaba ya da bedo na sugar free jam gumba on daga sugar replace to boya ba sarga hen healthy hoy ba sugar ki mohota honey na replace to boya bra taga koi jaggery ne replace to boya bra kaina chini angang ba se ko sin replace to boya bra kaina aduga sum trial to we na no ba jam makhan ki jam kha se puthona ba tawri mai to ne chutney je koi se adum kaino ma khage chaka sun chaba ya paratha ka sun chaba ya ba chutney se so kitang variety anu bakara ko na launch so gena koi tawri dumasu aduga yam healthy drink hara so koi puthoke na tawri si mas kombucha se ma one of the drinks ne kombucha se na koi gut health yam kanai edana si Korean kano ni wai kano cha dagi semak fermented tea hai tare ko but the different flavor insert to raga koi na makhan ge kombucha me yam puthok pe ai Manipur da chana ba flavor se kari no me yem bada ginger se ma yam pamna thaknai hai tare do hakchang som nungai ba aduga amana cha da chanari se koi gi kano se roselle se adana roselle ke kombucha se ma dum pame koi ge sugri ngang mai tare ko admai to dan haimang lady admai to dan akha hakchang da kana ga do ba khara ga su kana hapchal laga kai kai mukan gi puthok pe age ha badum already hana leiba te company su puthok pa dagi endok na koi anoba kai hape age se ma aduga mapan aina hujik focus tawri se koi export to bada Manipur dagi na taga north east dagi mina pamnari se karino ha bise ne kan huje find out tawri se akhoi di kano ne amam dhara gadi kano akhoi gi ecologically akhoi je yam phajaba akhoi gi kare ha tare koi hot spot hai tare ko makhan ka gi kano se mana masing hoba adum lam amani adana herbs variety me am phangi koi da hakchang yam kana ba akhoi na di chinjak oina akhoi gi food oina chari ba mina di khangda ba ada adugi kana ba dudi ko na khang pang ta ne ba khuduma ha da peruk si akhoi gi thaina diga ayurvedic medicine narakta ba se na pot na khak ne ba da akhoi na di chinjak oina chai da na ko adugi ka bu kana ki ha ba dugi akhoi ngasi bu da findings akhoi som jagi putuk bu su oi de ba ko phai e to khang ba khat ne ba numa kha chari koi peruk chari adagi phaija leitung ga makan me am chari koi kana ba hak tane thimam se segi kari to be kari sembe ya have pot nama plus farming sector da koi na adugi poto kari level bu than be age khaise madana punna state ama chakhot ke have matam da processing sector khatan chakhot prosong ya roi dori farming sector se so mu koi na ka ha tare empower to bi bu changi ba the farming sector de ki kare na po cha poto kan da ni koi na makha ta na process to bungam go de se ngasi hu je ai na ngasi bo da ka ha tare maira na process to isi anamba ai ha ga sai do the wild fruits adu anamba focus to ram bani handak ta ne koi na ga kano ki home ga hapai isi kui diri hai tare ki home processing to isi sina mo farm sector da phadana plant to ro thara ka pot ma khak ne ba na plant to ro ga thaba pot di koi yam kan changjandri hu jik se dona orange ina pai ke harasu enough oidri habagum ba ko yam puthok che habagum ba don farmers singa hui type to no honari hu kharage hena puthok na bagi aduna dum yari ge dilaw no bhone mena purpose se mai to dona ukhul da thari ba ka chai lime se koi long no bhonari ni ko maximum quantity da ginger sai thaba like turmeric sai thaba koi long no bhonari ne ba do simang na su ta se na koi na mapan da koi na market che to ge haba kan da enough oirabra haiba question do ne ba adumukti oiba hek yaudri bai ta dana farmers ga khogi relation te am phan ba ma changi aduga moi gi su moi bu su pana empower to bi ba moi gi lambi phajan sembi ram ba ko aduga train do tana ko tana kamaina karma level da thaga do no mapan da pami market na kari no kadi level ba ko ni yon ba ge kai se moi su khangan ba sigi mara ki gap sa khona fill up to ba ma changi aduga company sing mapan da leba company se ko type to wom chang the volume se ma hek yau jigai di larger volume के concept से कोई साइडा market कोई की local market ता कोई इमाम न थोड़ा गा पपुम कनुमा हम का योल का खर खर यों बुदु नत्ता बको truck load तक मैं थागे तक have की concept से लाहन बुम चांगे न कोई सीधा कोई चाक से हाव रहा है चेंग से हाव रहा है और चेंग से था दो के हारे के करी level कोई थागे तक है बम्मा अदगी अमुक चाहो जी am pam nari न कोई थारी ब चाहो से enough होए रबरा mapan gi demand koi fin meet to bangam gada ngam da na mapan gi mina koi matau tamaga tha matam da
can we beat that market kind of go adum ba pot sima atai kari pot no khoi thaga doise kari thaga dage or natragana mapan dagi pusali ba pot karam ba khoi na sida akhoi na tharaga adu stop to ba yaga dage habam damana haraba do jiksi khoi noma gi chinjak ta khoi noma chaba sida thau haiba sima sang da yadraban thau sida khoi khoi dam se nei je acha thau se ma se ne acha thau se manipur da thari ba hangam khare se ina for bra have question adu ge de khoi kan replace tawgani adagi amu sida akhoi ai uji acha sari acha se ina chahi noma gi ina sinari si gi 100 liters of oil ne noma this kun sinari se 100 liter oil se ina manipur de loge have da noma no chahi amagi days 365 days is the 300 days amuk shubada just into the already be 100 into 300 adu ina adu gi level da putho bra have question do ne bu jise aduna yam watli hai da khoi se raw material gi availability se khara ge na focus to changi even koi spice gasisu yam to be yare adu ai huje mapan ge market se ken hek king pa da khoi kari po thaba ya gen yeng bu sida ai ga cha to mo cha ba hai ta be candy zi yare adu na ta bada hen ba kari no han yeng wa tam da herbs ma yare adu ga sigi spice ma kara focus to be yare ba ko ko sai ta thaba spice ma pa na ko line yom be adu po se kara focus to ga di akoi gi farmers in income doubling the farmer income ka hai ba concept se koi lak pa ya de ni de farmers na phagalak pa hai se koi gi whole community phagalak ka de ni adi farmers na phagalak pa paisa pasan thola di moi angang sing lai ka ma ka de ni adu ga technically high level da koi po se hen phajaba ko high tech product puto panga ma ka de ni ba hoji koi taw si am traditional am indigenous technique ne ba koi lam nu ne am rang kai na leiraga di ya ba lam se na sum picture mi na ba se hen galak lam si de hena pakthok pa yadrabani na lairi basi koi kamaina hena pot puthok pa yagadage haibe question duma lapa kan da di adugi potuma da ka le hena khale do na koi na in future yenga di meira gi se sina loiradra haibe question du da hana lairi bo pot si manipur de phangi ba raw materials koi na value added product on thokpa next the farming sector da khara ge hena improve tawraga khare ge hena ma pan thadok pa ya pot changjala pa se ne ai gi dream di okay am so hum da mi am nang sai am ko related over ngak ni le ba chingmi gi chilaw sim na tha pot chei sidai da khoi na dai raw material from daga di amu process taw yaro tini makha da na ji ba da khagi entrepreneurs sing da ton ba mamang ga su episode ta khoi ki tamo double ga su unagre ton si gi feel sida mayam am su thabak pi ri hai tare ko da itei me gi na je mera fusida khoi ke am na mi sing se informal da na family kya aduga staff oina le tana moida mi kya se khoi asigi society da okay magi living standard ma da dum lehan mangam ra kamaina staff kya mu le do kai kri mai honde be thambi hoji direct employed ahoina tawri se ai gi staff on ti ge regular lak pa hai tare ko mo 70 plus ni okay mo 70 ti direct employed tawra le re mo sin city imu ubanga me hai tare mo 70 mo city and 70 family support to have ai the na earn to zaraga so mo family support to ni mo angang education de health ge care me ama the masagi personal expenditures mo be to bunga ma in sigi mathakta akoina partners organization hai tare ko akoina train tawkiba self group be individual be mokoi da products akoina outsource tokpa okay akoina train tawkiba mi na koin thajaraga moi mafam do so koina phana yingchen biraga moi quality control to biraga moi da outsource to so pot sahan base to ma da bori gumba hai se even mange ade khara madi even hawai jar bu khoi dum kan da group khara da khoi lol halle dum kon train to bi mi sing ju ko sina ta bada khara mana kamai to ge da nupi sing mayum da pasati taning ba yum da space ulai ta ba du ga angang macha chem da ga in da han lei bagi thado lak dia da ba mo du so khoi thapa nupi kamai pi hai de khoi morok ma khok thek pa ha se ko morok ma khok thek pa se ai sa factory da to bu lam su kan du ni space kan du ni ko mi su change yes ngadan yum da pu han ge bora thada ba mon ma khok the thilak pa per kg da ma gi rate no fix or ko ni pina hai kru khai ba hai se it hai level pot process am khang ne yum da thang steel gi thang am le le sadanam le gi am line to boya ba ta ba ne ni pm na pham na adum hai kru je khai ba no mo da boram khai do ko da ngame ba boram khai ba se ma paisa phang do ram ne kg yang khai ge ma gi rate am da ko ni pi ma ta ma nom gi ma gi requirement mi to bongam do ne ba admai to da na ko na adum thabak khara dum sindu hai ta okay aduga do yum da mai to hon bi se do mai to da na tawre aduga khara mana akoina posi mokhoina sajabado akoina pulap oina lakhot pa hai ta aduga akoina label tawra ka mairana market to bibugum sum yaw
Okay, ado kem kan da koi le ko koi se KFC hairo na trena koi gi pizza hairo koi taste KFC gi za kan si KFC ni haiba mai na koi taste koi meira gi za kan se hawai ja gi oiro achar bu oiro SCD meira gi hawai ja ni se सब example से कोई ओके की होटल है ना ये सब जाकर ऐसी ओके की ये दुनिया का है बल्कि खंगे ना अमाइन तो उतना मैं आपसे आउटसोर्स सब उधर दी के बाद तुम सी मेरा की टेस्ट तुदी हंगे का है ना फाउ याव कर तक साय अतुप दा आउटसोर्स सब उधर दी तुम प्रॉब्लम सिंग ना बोले प्रोडक्ट लोइन तक थोकते कोई ओके प्रोडक्ट लोइन तक थोकते है बदी certain under control थम दो याद है spice combination का से अखोई ने सेमजा बने अखोई रेसिपी ने अदुना अखोई की रेसिपी तो अखोई ने फिक्स तौर थम दो इने आदि पोट अमा साबर क्याम कुई न ngौगनी थाव क्याम हापकनी थुम क्याम हापकनी मसाला क्याम हापकनी करम बक मतम दा हापकदोइनो हा काइने से अखोई लोई फिक्स तौर रेसिपी फिक्स तौर थम गिबने अदुना ngasi बहुत उमोरो अचार अखोई न वंस रेसिपी फिक्स तौर ngasi बहुत लई सेने अदु मयामना तुम उमोरो अचार सी मेरा की उमर अच्छा चारू बमी हमने अते के उमर अच्छा चाबर टेस्ट मान दे हाई से खंगबंगा मी से का इट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड द काइंड ऑफ द प्रोसेस वी फॉलो अब तसे न कोई ट्रेनिंग पी बदा ताक तब दे नते तागसु कनो सिगी प्रैक्टिस हम चांगे चाक थोंग बदा कोई हाइना बम लेबने नुपी अमगा ना सगरी थोंग बदा सामान मटेरियल पीरसु माहाव खेनगनी है बसे का टाइमिंग है या मरु होएबा अदुगा फोकस इंसान हम थोंग मत फोकस तौरगा मबुनिंग जंग थोंग हाबंगा काब काब थोंग हाबंगा चाबे याना थोंग हाबंगा खेनर कनेबा अदना मबुनिंग जंग थोंग बदन बा हावगनेबा अदुगे पोतने कोई मेरागी जकोइन तौरिसे वन सम कोन ट्रेन तौर मतुंग दा मोदा हा फोकस तौरगा अपाइबा मीम पाहनबा अदु एगदि मागी माना फिक्स तौखरने जेसेबा अदुगे पोतो को मैन मेंटेन तौर थंबनी अदुना आउटसोर्स तौथोपददी इन हाइदोंग सै हाफ प्रोसेस ने हाइक्रू दो खाहन बदी मोइदा खाहले तुम दे कोई तोत का दोइने यस अदुगा तिंग बो कोइन तिंग दोइनी फौ बो कोइना फौ दोइने बको अदुना बराबर टेस्ट खाना रखनी है अदमाइन तौदना मोरोक थेक पोदि मा टेस्ट पोर का दोना ते बा होय बोरी साबदु दसु अखोइना मयाम दा फंगिबा बोरी बाजार दा फंगिबा बोरी गा मेरा बोरी खेना रे इसे मोन दे यावरी स्पाइस कॉम्बिनेशन दने अदुना दे फिनिशिंग द ngsaigi करम बकांद कोइन लौथगदगी हाबा मागी ब्राउनिंग कदाय बो हेनगदगी साइज कमाई तौगदगी क्रिस्पीनेस कदाय लगे लहेंगदगी काइजको अदु सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इटसेल्फ से इंपोर्टेंट ओइरेबा एना सिनगदबे हवाई मखंदोना हाउतबो ओइरगदी फतबो ओइरदी हाउरदिने ए बोरीदो अदु मक्सु याम इंपोर्टेंट ओइबा अदुना अखोइगी सिदा पोट अमगी महाव अमते कनो तौमदा फिक्स तौमतमदा रॉ मटेरियल कोइ होगनी सिलेक्शन से देन राइट सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल से इंपोर्टेंट ओइरे से दुम कोइ बरा मेरा गे कोइ अदु तौर ए खबे हाय इंटरेस्टिंग अदु अजिक से फसबा वरी होगदगी होंगना मेरा कमाइना होरके बा कमाइना स्ट्रगल तौरपा मैम थंबिरे अजि अखोइगी ड्रीम प्रोजेक्ट से कसै मतेम नि पनबिग्रे अजि मेरा गी ड्रीम प्रोजेक्ट से करिनो अजि कोइ तोतोपा मैम वाइ खनबा जूस अदगी करि क्रा सेमबा ड्रिंक्स की करि सेमबा फोकस तो उदबा 2026 हौरे हजि न्यू ईयर लाइ करी ड्रीम प्रोजेक्ट थंबि अखैसे हजिक मियोइबमा ना ड्रीम हाबसे लेट्रगदी ममांग चते हाइरेने बा अदन अखोइगिस मैरागिसु याम शानबा विजन अमा दुम थमजबनी कोइना पामिसे नुपी सिंगपु एम्पावर तौबा हाबसेमा अखोइगी वखंदगी लौथोकचदे हजु पदम थमजरी फोकस सि कोइ नुपी सिंगदा कइनो दा अपॉर्चुनिटी बुदी लोइनमक क्रिएट तौबा याय दरगसु हौबदगी अखोइना नुपी द खरे हेना फोकस तौरगा लाकपसे इट हैज अ रीजन कइनो दा असाइगी हुजिक सोसाइटी सिदा नुपी फनाम इक्वल लॉ वाइज दी इक्वालिटी फनाम पी हायरगसु इन प्रैक्टिस ओइद्री अदुना लाइक तंबगी चांगदा हायरो रिस्पांसिबिलिटी चांगदा हायरो युमदे मपान थोपदा क्याम फ्री होइरगे हाबेगी क्वेश्चन मयाम अमा अद मासे माना यौनिंगे मफुम मा यौबुंग अमा ब्राइ क्वेश्चन अमा नुपी अमना अदुगा अपॉर्चुनिटी फंगदबा नुपी अमदो मागी मचा दसु फंग ओइदोइनेबा अदुना नुपीगी एम्पावरमेंट प्रोसेस ता खुगी कंट्रीब्यूशन खरगा हेना पीबा ngamba हाइदना अदुना ngasi बोदा खोइना हुजे एम्प्लॉय तौबदा मी चामा नत चनी तवे हाइसे लिसिंग अमा करम का तौ ngमगदगे हाबा क्वेश्चन अमा लिसिंग अनि का तौ ngमगदगे हाब अदुना अखोगी प्लानिंग प्रोसेस ता अदुगी पोतमा दुम थमे लिसिंग अमा कमाय हमसिगे हाबेगी प्लस अखोगी रेवेन्यू से कमायना इंक्रीज तौगनी ममांगी चाहिदा कोविड मतंदगी सुम वारगा लापदुना कोइसे हाना योलंब चांगदे हंबरगने अदेम हेंगलगा सुम हेंगला खरम फरे यार कांदा मणिपुर दा क्राइसिस हम थोए तो अदुना मु सुम कंट्रोल तौगिबदो हुजिस कितंग तम तकन फरपदे खरगम हेगले अदुबु याम हेना ग्रो तौब ngमोइदबगी रूम अम ओरे मणिपुर मनुंग दा कोइना सुम तौलेरगदी हाबे अदुना अखोगी ड्रीम प्रोजेक्ट ता हुजिक
नॉर्थ ईस्ट मार्केट एक्सप्लोर तौबसे कोई चंगी से अदना कोई गुवाहाटी ऑफिस हांगरे अदुगा कोई पोची हजि साहनबदी हौद्री आददी प्रोसेसिंग हौद्री मणिपुरदम साबा पोसेना खरगे हेना वॉल्यूम हेंगललगा हाना साराबदी खरगे हेना सारगा गुवाहाटी दा आउटलेट मक्सु नते जस्ट स्टॉक तो बहाय तारे को आदा वेयर हाउस दम सारगा अदुदगी कोइना एक्सप्लोर तो खोबो मपांदा मफम थाबा स्टेट सेट मैम थाबा अदुगी पोनमा अदि ऑनलाइन मार्केटिंग खरगे हेना चंगजन से दना अदुमगा हदि होजिक्ति डिजिटल मार्केटिंग मतम क्विक शॉपी से याम चावबो के नमक कने याम थुना पोट से योन बे मन क्विक कॉमर्स है को मोगे केनोगे मार्केटिंग लोन दा क्विक कॉमर्स से होजिक कन्ना चलियो पोन म खकनिना मैं मैम से युमने पांथोगा पोट लेनदरे युमदा फम ना ऑर्डर तवर लेबिस म कन तवरबनिना से अखोई की पोस्ट जो कमाइना अदु इंजन गदगे हाबगी अदु चल अदु हौरई ने कोई से गुवाहाटी मार्केट से कोई चाननी है ना कोई गुवाहाटी दे हौरे अदुगा मपानगी हान ऑलरेडी अखोई की पोस्ट लौरगा लेबा शॉप्स में आमा मार्केट चैनल खर लेरी मोइ सिंग तो खरगे है ना कमाइना पुश तवरगे हाब क्वेश्चन अमा अदुगा फ्रेश सगी मणिपुर दगी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हाना बको होनरी दुमसो हंदक की चाहिदा कोई पाइनएप्पल याम थाय होजे केनो से चाहौ थाबा होरे को दे जिंजर टर्मरिक को थाना बहना रे इनी होजे एवोकाडो मणिपुर दगी एवोकाडो से पामनै मैमना दगी केनो से कोई की चंपरा से कोई पामी कोमला कोई थाना बहनरी मैं तो उतना अते फ्रूट्स कोई साइड थाहन में याबा फ्रूट से करीनो मपान करी पामगदगे तो कोई ये एक्सप्लोर तौरी है तारे मैं तो उतना इवन हर्ब्स को एक्सप्लोर तौरी एक्सपोर्ट ता चंगे ने दिखले मपान दसु ऑर्डर फंगरबनी अदुबु तसेना लेरिबा रॉ मटेरियल की वॉल्यूम से येंगगदि कोई नोमुइ तरा है अकीबम से ले अदुना ने फार्मर्स को टाइप एम फजबा में स्ट्रांग टाइप हम चंगे है बदो ममांग द कोई सप्लाई तौरबसु खरा लेरिबा इरांग सिना कितन तना करे है तारे अनोबा फार्मर्स से कोई टाइप तो होरे यूजिक से को सो दैट अकोइ ना दका लेबा अमाउंट को योबंग हमना बाहायदना अदु नतबदा अकोइ होजि येंगी से सुम येंबियो मपान द कोइना एक्सपोर्ट मार्केटिंग हाइबा कांसेदा अतै अतै स्टेट ना कमाइन एक्सपोर्ट तो गे हेने येंबदा मखोइ मखोइ की मी ले मफम द कोइ तवे सिगी पोसे कोई इग्नोर तो बय यारोय हाइदि अखोइ की मीना अखोइ इंट्रोड्यूस तो गोदेन हाइबमा इंडियन नम कनो इंट्रोड्यूस अबाउट माइना गुजरात की मी अमना गुजरात की मोगी मरी मता सिंग ले मफम द मोइ मपोसे योंगनेब माइ तो एक्सप्लोर तो रकनेब अदमाइ तो दना साउथ इंडिया की मी अमना साउथ इंडियन ले मफम द मोइ पोसे योहन मोहन रकनेब श्रीलंकन सिंग ना मोगी मफम द योंग मोहन रकनेब इवन जापानीज सिंग ना साइड लाक मतन मोइ जापान की पोट पोरपोट माइना मखोई की मरी मता सिंग द इंडिया दगी जापान द कई थाबे यागे मोइ येंगकनेब अदमाइ तो अखोइ से अखोइ अनक पदगी कमाइना योहन गदगे हाबम सेजन अखोइ मणिपुर की डायस्पोरा नॉर्थ ईस्ट की डायस्पोरा से कोई एक्सप्लोर तो हम चंगे कदाय कदाय से कोई की मी ले मोइना पामी पोसे कदाय दनो करी पोन मोइना पामी से हाबदो पिक पे आई वॉल्यूम दो बट वी कैन रीच इट अदुगी थ्रू लार्जर मार्केट एक्सप्लोर तो यादे ने हाब न चंगजन बमदी चंगे पिकना ओरसु स्टेप थंगजन बदुनी न होजे कोई दुबई दा ऑलरेडी हो खरे सिगी पोसेमा अदो होजिक सी नेदरलैंड्स तसु कोई बुंगना होजे कि मणिपुर किचन काइना माना कन तो खले इसे अदमा चंगी बे इंग्रेडिएंट्स ना मणिपुर दे हाकने बा अदमाइ तो दना कोई की मणिपुर दे लेबा मी सिंथन लेबा मफम मफम सिंसेदा अखोई पोचे कमाय योहन गदगे हाबगी लंबी से कोई तम तम सागलफम चंगे होजिकते कोई खंगना चानाबगी थ्रू कोइना दम कोई पैकिंग सेम से मगा मखोई की इंडिविजुअल के नो दो इन चटली अदो इटा नॉर्थ ईस्ट की सोफिया राजकुमारी ने सो इनिशिएटिव हम लोग भी इवन अखोई की पोत से पूरागा माना मफम सिंगदे लेबा कोई मणिपुर दगी मी सिंगसिदा कोई पोसे दम योनबगे लंबी अमा पुथोरपसे अदोना इवन फंड रेजिंग बो तवे कोई प्रोडक्ट से तौरगा अंदे हंद के रिलीफ ते लेबा मैम से की मोगी फंड कोई दका लेबा कांदा अखोई की मणिपुर द सावा पोसे पूरागा अदुगी अगेंस्ट प्राइस से फिक्स तौदन ने पिनिंग पियो का हायरगा मोय बेरका पैसा दन खुसुम दे स्पाय कना तौबा इन्वेस्ट तौबगा से कोई दम तौवे सिगी पोसे दम याबा कोई मार्केट अमा खंगने दोने अखोइना इन फ्यूचर येंकांदा एक्सपोर्ट हदे नंगी मार्केट साइज ऑफ चाउथु हन बदने दका ओइसे आइगी साइड मणिपुर द सुम लोन गे हारगदे आई सिरने हेंगत पंगमरोय हाइदे आइगी पॉपुलेशन जि याम फिक्स ओइखरबनि न को अदना मपान गी मीना करी एक्सपेक्ट तौगे हबदि येंगदे न को येंगदु से नॉर्थ ईस्ट की प्रोडक्ट मणिपुर खक्ता तना नॉर्थ ईस्ट गी मपान गी मीना करी एक्सपेक्ट तौगे हबदु न इंगोंद लाइबे इंक्वायरीज में हमसे कोई कन्ना अदुगी लाइन दो संजन होनरी अदना इंक्वायरी लाकवा है से आई मक्सु एक्सप्लोर तो बम चंगे हाइदि मपान चतना साइजन फमगा मतम लाकदौ नतेबा
I have to go and talk with the people. Mayam gari sabam changi plus exhibition mayam yawam changi. At the exhibition to the live customers mayam na kari no moina kude expect tori se kari pon moina pami se karam quality ki pot pami kari certification pami kai do khang do pam changi ba adi matu na koi sabok honora ka do ne ba adana it goes very slowly but adum changjali hai tare sige pot se adu ga yam nang sai nga sige journey he hobo dagi round 3 di lak pa journey sida haju fau ki mera foot nang si lere sige stand the ro poda kana kana di credit bibiring khwaidagi chawba credit ti mayam na di family da pine ai di family da piro e manipur praja da pizage mayam na ai bu thajabi ba ko aduga akogi maitai nupi sing haigadara manipur dagi nupi sing sibu support tawning ba akogi state grown side chawjara ko side dum hona jarak pa thabok macha ma da support tawraga mayam chingkhat pi ba se adum chawba credit si ko state sida state ki miyoi sing sida piningi makoi na ngasibu ai bu nusi biram da di namdha biram ga di ai smana sigi level bo lapanga mo makoi na chingkhat pi bani hai tare ai bu khangba mi yaw ngani khangda ba mi si mayam yawri makoi na su mera di haw bani ta mai pose pha bani manipur da sa bani nupi mayam hona ja bani ka hai ba se mana chingkhat pi ba se simang na so koi mera si yaw bangam bani adigi mathakta definitely family support have some important ni haidi aina hek fallback to godoi se aina warak pa kanda ngamak ta pa kanda mokoi dani fallback to doi se mokoi gi support yaudati yaroi aduna aigi aibu pokpa I parents sing aigi akoi uncle sing auntie sing chinau sing cousin ma'am when support to de have yaroi we sum support to be plus akoi gi husband gi family ai hoji lejari imung sida akoi leiriba akoi gi pabung leirami pabung lei tamatung da ho bane thabak sibudi mera se adu lei ngai da su aina to bode am support to bi base shubra to ai base poset am hai and encouragement am pi ki du ko gi agi tai da ko na baganta tin se am chong phajan support to bi agi moral support am important oi du ko gi leiriba mo sing hai tare ko ai gi in laws me am moina su leiriba me am se support to hai tare even lekai na su aina hojai lei bamu lekai de leiriba se me am se ne am nuksi bi hai tare e ba ko na to bode am support to base sima aduga department sing na su kasena sincerely tawjabasiga daga moida padana submit tawbase sigi pose ma in tawning se karino ha base explain tawru matamda on taga share tawru matamda moina moral support na pibira aduga possible area da man support to base that itself is very important for me aduga technical support so dum phangi hai tare manipur dagi dum haide CAU leiri aduga kano lei manipur university leiri aduga even IBSD na so one dum support different level dum support phangai hojikti aduga hojik manipur startup su leire moina su dum support PB hai tare tasene manipur startup ke project ama lobudi oidri approach to bane du leiriba situation sine yadabaga bank sing sina su kitang support hojik se mogi su crisis period hai tare moina pesa me am putho ra mayam singak to bage moi NPA me am tawde pesa piba kibagumba amasu leibaga duna adumba stage ama thenagi bage oirangani aduga otherwise adusu yam chawba kai no khane duna aidi mi ama khatana the credit presenting de that everyone on top of that my people those who are working with me ai da thabak churi ba mayam si moina aibu nu shibidra ba support to bidra ba maira oiramoy duna npi mayam si ai ga thabak suminari ba mayam se mokoi gi am chawba support ni simangna simani maira se maira oiba ngam okay aroi bada hai tare ko aroi bada ko gi message amaka amna ngasi chemana MSc adu mo nutrition lawyer matung da torokan da saka ge thapaki have leitana yam entrepreneur mo ne thongna le wan pi mo ne thola kan da me am si stage aduna sigi manipur miam da hai tare ko aroi ba message kari bibi dingi miam inspire to miam le ngani chemagi follow to miam su le ngani kai adu message baby aina khwaidagi ana pinning message amadi Manipur si yamna potentially high oiba state amakakni mayam dagi koi sports su yam phajana koi performance ut khare aduga jagoi ishaida art ke field phajaba performance mayam ut khare koi gi level of recognition hai tare yam chauna lei handloom sectors su recognition yam phajana chauna lei admai tawdana food processing sector su yam possible area amakakni aduna sigi sector sida mayam je join tawsambirau isabu thajabiraga sarkar gi thapok ngaidana honabirau soidana mai pakani aduga state ki economic development da akoi advancement da aduga akoi gi haurakadoriba generation mayam se bu
ꯀꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄꯤꯖꯅꯤ Okay, thank you so much. Teo yam chilo matam kai topir ga dom Bali TV ki the entrepreneurs ta saruk yabu ga damo teo hanen thak. Thank you. Ngasi ki dedom Bali TV ki the entrepreneurs ki ani shuba saruk lejare bakata na Manipur da ba ton ba entrepreneurs sing asi unazara ga makhona kamai do na kari struggle toro kanda sigi station la ke ba kari honaning ba dream project kai lei ba kari pir ba du serious tani sithajara ke ngasai digi lep tu na meng ta bi khudum bo mu kana kurum jabal na kainena be athni jeri pinebisi